kipe y'igihugu Amavubi bigomba kubona umufana hariya dufite za Rwandeya, dufite amakampani agiye atandukanye zikora indege zikorana na Rwandeya, ariko kubona ikipe y'igihugu Amavubi ijya gukina muri Cote d'Ivoire nta mufana n'umwe birababaje. Ubwo rero namwe mugende mwandika muri comment, ariko by the way mugende muzamura muri comment, mugende mushyiramo udutima tw'amadarapo y'igihugu, uko byanze bikunze ikipe y'igihugu Amavubi iraza kuba yishyura rwose, ntimugire ikibazo, ndayizeye rwose nanjye ahangaha. Reka turebe Fafa, ikipe y'igihugu Amavubi cenga gace hererekanya neza, bamukuraho baro ati kufra ikipe y'igihugu Amavubi ku munota 25 ushyira 26 ku munota. Bahererekanya neza uwo bita Jihad, kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi, agenda akina kabisa. Reka turebe ikipe y'igihugu Amavubi rwose bayibye umugono. Reka turebe zamura baro neza imbere zamu, abura umuntu. Reka turebe ku gituza, reka turebe cenga Fafa ikipe y'igihugu Amavubi raninde atanga pasi ku ruhande rw'iburyo. Reka turebe ikipe y'igihugu Amavubi yataka cenga gace imbere zamu, tanga pasi asubiza baro inyuma, zamura baro neza, baratanga baro nabi hanse. Mana nyagasani uwo bita Ombolenga fitina, Ombolenga fitina azamura santere, ariko ayizamura mu buryo butari sawa cyane kabisa, uzamura mu buryo butari sawa kabisa, uzamura mu buryo butari sawa kabisa, nkubwira ni ibintu ni atari kabisa. Reka turebe baro niyo guterwa imbere mu gikipe ya Bene. Reka baro neza yitonze, reka turebe gaceya tanga baro neza bitonze. Bene bagundagurana hariya n'ikipe y'igihugu Amavubi ku ruhande rw'iburyo, baro barenze ni kurengura n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ewana kabisa, genda uzamura muri comment zawe, genda uzamura mu tuntu tudapo gaceya genda uzamura mu tudapo tw'ikipe y'igihugu Amavubi, genda ushyiramo comment. Igihugu ni icyawe kuko nta handi wagihungira, ni igihugu cyawe, ugomba kugishyigikira paka. Reka turebe imbere za mu gikipe y'igihugu ya Bene, reka turebe cenga bamukuraho baro neza cyane abadefense b'ikipe ya Bene. Ni hatari. Reka turebe cenga gace ku ruhande rw'ibumoso, ikipe y'igihugu ya Bene tanga pasi Fafa, herekanya neza mu kibuga rwagati, cenga Bene herekanya neza yitonze, yambaye umuhondo. Ikipe y'igihugu Amavubi yambaye ubururu butagaragara neza. Reka turebe ku ruhande rw'ibumoso witandiye Mugabo Koroda, tanga pasi Fafa. Reka turebe cenga gace tanga ku ruhande rw'iburyo, ikipe y'igihugu Amavubi ku ruhande rw'ikibuga ku murongo w'abanyikibuga w'amayi n'abamukora baro neza. Reka turebe ikipe y'igihugu Amavubi isubira mu baro cenga gace subisa baro inyuma, mutima wa defense. Reka turebe ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso, cenga gace reka turebe penetra, cenga gace subisa baro ku ruhande rw'ibumoso, cenga gace kuruwaza zamura santere imbere zamu ku ruhande rw'ibumoso, bari yarenganiye gutega imbere zamu ikipe ya Bene. Ewana ndi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, ariko ndakubwira niba utarakanda like, utarakanda subscribe, ibyo ntacyo bivuze. Banzu kandi iyo subscribe, ubundi ibindi bize nyuma. Njye nibyo nkubwira, banzu kandi iyo subscribe, ibindi bize nyuma. Nshimira abantu mwese mudukurikiranye kabisa, bashimira cyane kabisa, bashimira kabisa. Muri comment mugende musunikamo gace kabisa. Reka baro neza yitonze, reka turebe ikipe y'igihugu Amavubi muri defense, herekanya neza tanga pasi ku ruhande rw'iburyo, baro iranganiye kuri mu ikipe y'igihugu ya Bene. Ku munota 29 w'igice cya mbere biracyari kimwe cya Bene ku busa bw'ikipe y'igihugu Amavubi, ariko birababaje by the way. Imwumve rimo kogeza gusya, mugire ngo ndishimye, ndababaye. Wese nkubeshye, ndababaye rwose. Reka nse gatoya cyane, hari umukunzi w'ikipe y'igihugu Amavubi umbwira ngo ariko tumuremere.
reka ndebe niba tumureba, reka turebe bora agiye kwirangura pava gace gacaro ngo ko yandi rw'imoso cenga zamura bora neza yitonze kipe y'igihugu Amavubi kweri reka turebe bene gace ya mu kibuga rwagati, reka turebe agunda kurana kipe y'igihugu Amavubi abakinnyi b'Igihugu Amavubi ba penetra ku ruhande rw'iburyo cenga zamuka gace wabita Ombolenga fitina Ompepe zamura baronesa biranga bakura barafafa ku mutwe nanone asubiza baronesa pene kura barafafa cenga ni hatari kweri imashe hejuru nakubwiye ngo ikipe y'igihugu Amavubi bayibye umugono nibikubwira kuko kuva reka turebe amukura ikoza kufura ikipe y'igihugu Amavubi ikosa rikorewe ikoswe na nimero 15 wa Benin arikoreye uwo bita Jihad kapiteni, bamwita Jihad kapiteni kabisa, kabamukoreye ikosa kabisa ku munota wa 33 w'igice cya mbere kimwe cya Benin ku busabe bw'ikipe y'igihugu Amavubi. Ni hatari nari ngoza amabara Banyarwanda mwihangane ku munota 31 kabisa. Ni hatari ntabwo uyu munsi ndibuze kuvuga izina tu. Reka turebe cenga ariko ndababwira ngo mukande subscribe nta kintu nkubwira we kanda subscribe kabisa, banzu kande subscribe ugenda ubwiye ngo reka turebe imbere y'ikipe y'igihugu Amavubi imbere Sam, reka turebe bamurebera kipe y'igihugu Amavubi uyu munsi wagira ngo sinzi ikintu bayibwiye, kuko ibintu by'imikinire isanzwe ikina ntabwo isanzwe ikina gutya. Ibintu byabereye muri vestiaire y'ikipe y'igihugu Amavubi muri Cote d'Ivoire ni ibiki? Ikipe y'igihugu Amavubi mu mikino yose ishize ntabwo isanzwe ikina gutya, uko niko kuri, kuko wagira ngo bagiye barabatokinga bituma bapanika. Kipe y'igihugu Amavubi yapanitse, birababaje kabisa, niko kuri, kuko ikipe y'igihugu Amavubi ntabwo ari isanzwe ikina gutya, kuko yapanitse. Narebye match y'ikipe y'igihugu y'abatageze imyaka 20 yakiniraga muri Tanzania, match ya mbere ihura na South Sudan, bakinjira ku munota wa mbere n'amasegonda 36 nibwo babatetsamo igitego kimwe. Rero wagira ngo binjira mu mukino, wagira ngo bapanitse, wagira ngo sinzi ibintu bababwira muri vestiaire. Ubundi discours abakinyi babwirwa muri vestiaire niyikwiriye cyangwa hari ibindi bababwira bitandukanye? Yatari kweli. Reka turebe kona uwo bita Muhire Kefe agenda aganiza uwo bita George ndetse n'uwo bita Mugisha Shiripedi, bagenda bagana aho bati sibi n'ibiki kweli. Ahubwo atari ko twihangane. Muhire Kefe vice capitaine wa gatatu ndetse na Mugisha Shiripedi ndetse n'uwo bita George bagenda bagana aho bati se ibi n'ibiki? Ninde uvunitse hariya? Manzi Sere kapiteni kweli aravunitse, vice kapiteni wa kabiri Manzi Sere ninde wundi waza kujya mu mutima defense mo hariya? Banyarwanda kasi mugende musunika muri comment ariko mukane subscribe undi tugende tubikurikirana. Ibi ni ibiki? Manzi Sere aravunitse, nimero 17, umwe mu bakinyi bakina rwose ahantu hakomeye cyane ku mugabane w'Iburayi. Manzi Sere ukina mu ikipe ikina Champions League ya Afrika ariko none se nyine Champions League ya Afrika ejo bundi nyine Champions League niyo ndimo kuvuga, abavuga y'Iburayi abantu twicaye ngo Manzi Sere ngo ntabwo akina Champions League ya Afrika. Ese ni Champions League ya Afrika apana Confederation Cup. Ejo bundi yakinye na Simba Sport Club. Reka turebe kona ekipe y'igihugu ya Benin, reka turebe rekera imbere za shot akora n'umutwe fafa mu kibuga rwagati. Reka turebe kipe y'igihugu Amavubi ifite amahirwe yo kujya muri Africon mw'abantu. Ibi ni ibiki kweli? Ariko bakishure
bakishyure dushake byibura inota rimwe ubundi mukanya ubundi byibura mu Rwanda tuzabikora neza fresh. Abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi byagenze gute? Byagenze gute ikipe y'igihugu Amavubi wo bita Ntwari Fiacre agira akabazo kabisanga. Ariko banyarwandakazi nk'ubwani wowe nkurikiranye kabisa kuri ega message ntabwo mbabwira aya iyi ngiyi ntabwo nyibabwira yarambwiye ngo nafashe risike ntabwo nafashe risike nafashe risike kabisa. Nafashe risike ariko abantu mwese mudukurikiranye aho muri hose nababwiye ni Banyarwanda. Ahubwo ni umwana w'i Kigali uturuka mu ntara nzagerageza ndebe ubu se Ntwari Fiacre navamo biragenda gute Banyarwanda? Birakaze ni hatari mw'abantu mwe kanda like ukanda na subscribe ubundi bindi tubikurikirane neza ruzungu. Kanda like ukanda na subscribe ubundi ibindi tubikurikirane neza witonze gake Mwarifi barimo baragenda bagaruramo igitego ikipe y'igihugu Amavubi imaze gutsindwa. Wana comment nyinshi cyane kabisanga. Wana comment ni abafana turi kumwe. Wana kabisa katoa ikipe y'igihugu Amavubi ikomeza match ikomeza gace imbere za mu ikipe ya Benin amukore kosa tikufura ikipe y'igihugu ya Benin obita Muhire Kevin mwana w'igikondo Muhire Kevin mwana w'ikipe ya Sport kabisa ko rikosa nimerenya w'ikipe y'igihugu ya Benin imerenya w'ikipe ya Benin kabisa mugati unkore ikosa kabisa atungore ikosa kweli. Wana twagiye kabisa nizere ko mumeze neza gatanu. Reka turebe gace mu kibuga rwagati ku ruhande rw'iburyo. Reka turebe gace cenga ku ruhande rw'iburyo. Ikipe y'igihugu Amavubi kuramo vuba mutima wa defense tanga passe gace. Reka turebe cenga bamukura baro umwe babiri bamuteranaho avuga ati ndawufata neza baro yarenze. Se wazumbwira iki ariko kanda yes nizere ko mumeze neza kabisa kufura ikipe y'igihugu ya Benin. Reka turebe Favamara ikaraga reka turebe defense y'ikipe y'igihugu Amavubi cenga Fava kura ballon gace reka turebe kura yo Fava ati kufura ikipe y'igihugu ya Benin ati bahita bamwereza bita George bamwereza ikarita y'umuhondo ku munota wa 39 w'igice cya mbere kimwe cy'ikipe y'igihugu Amavubi cyatsinzwe ku munota wa 6 w'igice cya mbere. Ariko Banyarwandakazi turababaye ibi ntabwo bikwiriye. Jewe ubu kano kanya nge ndimo ndibaza muri vestiaire aba bakinyi ko baje bapanitse bakabira icyo bita kwiba umugono. Ni ibiki bababwiye muri vestiaire? Ni ibiki diskuru yavugiwe muri vestiaire ni yihe? Ntabwo bibaho iyi bene uri munsi igitego kimwe ariko turacyafite icyizere. Nimucike intege nimwese mudukurikiranye kabisa nimucike intege kabisa. Ariko ndacyakubwira ni iyo link mpinitse aho hejuru yikandire subscribe
ewana barambwira ati shiraho iyo link ya Nkunda Match official yishireho tugukandire subscribe oya. Ati iyo link ya Nkunda Match official ati tuyikandire subscribe. Ngaho ni muyikandire subscribe. Ngaho ni muyikandire da. Aha. Singa iyo link nyipininza hejuru. Ngaho ni muyikandire subscribe turebe. Reka turebe kufra ekipe y'igihugu ya Benin. Kufra ekipe y'igihugu ya Benin ku munota wa 40 w'igice cya mbere cya kimwe cy'ikipe ya Benin ku busa bw'ikipe y'igihugu Amavubi. Reka turebe arayikaraga imbere izamu gace ku ruhande rw'imoso ku mutwe aragwirirana aragwa kuko umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi yewe data we ati wakoze ikosa. Kufra ekipe y'igihugu Amavubi kandi iyo subscribe ariko uyu muvandimwe bita Nkunda Match official tumukandire subscribe ubundi kwanza sibyo, tumukandire subscribe ubundi turebe ese ubundi uyu mwana w'ikirinda ubundi yagira basaba sabu byibura kuri Nkunda Match official yikane vava. Reka turebe kurande rw'iburyo ikipe y'igihugu Amavubi bamukura boro vava Benin subisa umunyezamu gace tanga boro kurande rw'iburyo Senga gace ahita amubwira ati kufra ekipe y'igihugu ya Benin ni hatari. Jewe Abanyarwandakazi mu nkurikiranye ndacyarimo kubaza ni ihe disikuru yahawe bano bakinyi bacu ngo ntago ariko bisanzwe. Abanyarwanda bose bafitiye icyizere ikipe y'igihugu Amavubi ariko muri vestiaire havugiwemo iki bituma bapanika gutya. Reka turebe ategashapara imbere izamu bakura borafavuma ku ruhande rw'iburyo. Reka turebe Benin reka turebe zamura boro imbere izamu Ntwari Fiacre nabwo ati ndi tayari sha. Abiyita umwana wavuye muri AS Kigali akava muri APR abintizanyo akajya muri AS Kigali akavuga ataho kugira ngo nje mu yindi kipe hano mu Rwanda ndemera nje hanze. Iyo bitaga Garagisi ikipe yamwakiriye muri South Africa bayita Garagisi. Ubu bageze muri Kaizer Chiefs umwe mu bakinyi. Reka turebe izamu shot what a save. Bamwita Ntwari Fiacre akora save yakaga bamwita Ntwari Fiacre ukina muri Kaizer Chiefs South Africa akuramo igitego cya kabiri. Uramubona wowe bamwita Ntwari Fiacre ishot. Ntwari Fiacre avuga ati njyewe ni umunyezamu wa mbere mu gihugu nyuma wowe bita Kwizera Olivier Gishweka atari ku bungubu ndi tayari nakabye. Urambwira ibiki? Bamwita Ntwari Fiacre akuramo igitego cyari cyabazwe. Reka turabe kona ku munota wa 43 igice cya mbere kigiye kurangira. Kona Benin ati wawushyize ahatariho Benin. Reka turebe Benin hatari kabisa. Ariko Abanyarwandakazi shyira muri comment ukomera amasho bita Ntwari Fiacre nibyo Ntwari Fiacre arayikaraga imbere zamu akurana n'umutwe vava. Reka turebe Benin kurana vava aba bakinyi imbere zamu hanze kuri abakinyi b'ikipe y'Umunse mane gasani ibintu byabaye umunsi simbizi. Ikipe y'Igihugu Amavubi umunsi yapanitse kuko ntago bisanzwe ntago bisanzwe. Reka turebe imbere zamu urabona ukuntu iyo ngiyo bayita Rolante ntago bisanzwe ntago bisanzwe kweri. Kanda subscribe nyaboneka, kanda subscribe tugende tuzamuka. Komeza gace zamuka wita Ntwari Fiacre atega Jean Paul Nesa yifuza kurara rw'imoso bare iramurengana kabisa. Nyaboneka kanda subscribe kuri iyo link na piniza hejuru. Igice cya kabiri gishobora kuba kiri buze guca kuri iyo link kabisa y'uwo muvandimwe uko ushobora kutabikora bongeraho iminota 4 yiyongera.
iminota 45 irangira bongera iminota 4 y'inyongera. Nyamuneka reka tureme gace gaceya ku ruhande rw'iburyo. Ikipe y'igihugu Amavubi bongeye iminota 4 igice cy'amengo kirangire. kandi yo like kandi subscribe. Reka turebe imbere zamu. Reka turebe gace gaceya cenga gace. Ikipe y'igihugu Amavubi isuza mu kibuga rwagati cenga. Ariko ndacyagumwana kandi subscribe kuri iyo link. Nutayikanda mukanya nuza kubura aya mashusho rwose. Nkunda match official rwose ashobora kuri buze kuyatugezaho. Reka turebe ikipe y'igihugu Amavubi cyanga gace reka turebe bamukora kosa kuri wasa gace ku ruhande rw'imoso. Tunacenga tanga pass Samra Satobeza nyezamu wa pena ufata neza. Ariko mwandike no muri comment mumbwire amashusho n'uruhehemure. Mumbwire muri comment amashusho n'uruhehemure. Ni full HD. Full HD. Amashusho n'uruhehemure ngende ushaka kubabaza. Icyo bita full HD amashusho n'uruhehemure mumbwire. Reka nanjye mbanze ndebe kuri indi telefone. Ariko aya mashusho n'uruhehemure kweli. Kosha. Ariko cyakoze cyo. Yatari. Ariko ni riske. Reka turenda cyakumwanikana. Ni riske nose babeshe. Yewe ayigena cyangwa ni bwana premier barimo baranyirukankana. Muri style barimo baranyirukankana. Okay. None ko nyirukankana imbigenze ne. Ariko ni riske. Ni riske kabisa. Harimo abajya bavuga ngo nibashiraho ngo nimero ngo bagukandira amazi ugasanga bashiraho igiceri cya veni. Ariko babaze igiceri cya veni. Ariko cha. Reka turebe baroni yo kura arabeshya abantu baba dukurikiranye bababeshya ndaje mbere muri comment. Reka turarebe ngo Fava gace nshimira abantu mwese mudukurikiranye barenga ibihumbi 14 Banyarwandakazi ndakubwiza ukuri naho ababwiye ni bayi naje kuvuga izina ijwi ryo muraryumva murumva ijwi ryo kabisa. Reka turebe baro barayirenza niyo kurengurwa n'ikipe y'igihugu ya pene. Kamfate kano screen shot mbanze nkarebe kabisa. Aya mabwa reka turebe degasha baro nesa yitonse cenga baro yarenze niyo kurengurwa n'ikipe y'igihugu ya Mavubi ku minota 92 igice cya mbere kigiye kurangira. Ikipe y'igihugu Amavubi tishyuye. Reka turebe ku ruhande rw'iburyo cenga gace ni hatari mw'abantu. Genda kubwani kandi subscribe nta kindi ngusaba singusabye amafaranga